Elsa, Elsa. Elsa, istu. Сидь. Эльса, Эльса. Она ей не нравится сидеть, так что просто дай. Или лапку попроси. Лапку ей больше нравится. Давайте. На. Эльса. Скажи, пол. 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 Эльса. 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 А? Она следит за нами. Jah, filmin praegu. In the morning she barked at us because we watched from the window at her how she sleeps there, and she immediately look at us and begin to bark. She notices really well. She noticed me right away, didn't make any noise, just peeked out the window and already looked at me. What's happening again? Oh, did he wake you guys up this morning? No. Oh, really? Cool. We don't hear him very well in that room. Anne? Jah, ma arvasin, et paju, et sarnane. Elsa. Naljakas, et koer on täiesti valge, kass on täiesti must. On jah, meil on in yang. See pilt eriti nannale meeldib, kui saata. Kuidas ta siin töötab sul? Tule ma näitan. Siit läheb käima. Siit lükkab lahti. See nupp seal. Läki, vaata sinna pole. See on Elsa. Elsa. Vaata ise ka siia poole. Elsa? Saad aru, et sa oled tubli teenid? Aru? Mis oli? Ploom või? Ploom. Ja need on siis kõik väiksed uued puud, mis meil istutusime. This one still has some pears on it. For such a small tree. Elsa? See on ka pirnipuu. Ah, juba näe. Ja väiksed pirnipuu.
too on nektariini ja ploomipuu segu, see punane. Need on aprikoosid. Mõtle, saad sa kuskil saab puude pealt see kaugemale. ja, kui me sinna jõuame, siis ma võtan sealt eraldi klipi. Need on õunapuud. Majast ka natukene. Guess we can go out and we can take a dog with you. Pilt kauguste mägedesse. Me võime sinna edasi minna. Aga mis teil see on komposti hunnik teha või? Ja see on komposti hunnik. The main view. It's amazing. It's American compost. It's nice. It's all like a short. Näitan teile ka. Ärge puutuge seda. Seda põõsast. Ja ära puutu. Heiko ka. See on see poison oak. Ajab kihelema või? Jah. Seda on sealpool ka või? Või teil aias või kusagil? Vahest võib leida väiksemaid. Ja. Sellel on nagu 3 lehte sellist ja ta võib ka punakat värvi olla. Ja. Et olge ettevaatlikud. Okei. Minul nagu vist ta ei mõju, aga teistel sügelema hakata. See on ikka suur. Tahad, ma teen suust pilti ja käbist ka. Mine teiselt poolt. Sealt poolt selle puu taustal. Picture with the pine cones. Sa tahad ka Mida? pilti? Ma teen jooksvalt klippe. Was a cat? Oh. Blackie normally comes with us on the walks. He's so dog-like. Wait for me! Blackie. He's watching, so it's nothing happened with you. Hey, Blackie. See on käbi. Mina ja käbi. Vaata siis, et sa ei astu poisi nuutile. Well, I guess I'm gonna see if I'm stepping on it. Yeah, it's just the easiest way to spot it is that the leaves look like little oak leaves. But it like grows in a like tree-like, or just bush, or It's a vine. oh, Actually. So it will grow like really tall up trees. oh, And the vine itself, there's some huge ones at the ranch, my parents' place, that are like this thick. wow. Actually, there's a pretty big vine of it down there. I'll show you. We'll get down there. Most of this wood kind of came from throughout this area in the backyard. This was all just wasted space and brush growing that you couldn't walk in. Siin oli ka väga palju erinevaid põõsaid ja muid puid.
oota, aga kus see, sealt läheb teie piir, jah? no siit nagu, seal on juba naabrid. See on ka teie piir. ja see on meie, Vaata, kui palju puud. see on juba jah, ei tea mitu aastat seal olnud. How many years was this tree down? I remember it when it was still standing up. It was leaning real far for a long time, and it finally fell 10 years ago. Mhm. Mingi 10 aastat vist juba. It's pretty rotten now. Väga on ilmselt nii. Siis kaugelt sealt piirist läheb. no me lähme sealt üle. kuni teed. Poison off. You have mosquitoes too. Yeah. Unfortunately. I was thinking that you don't have. But not in the same amount as we do. Yeah, I've never seen a swarm of mosquitoes at a window like at your grandma's place in the countryside. Yeah. Those are Estonian treasure. Oh, that's a big tree. Ja seega siirnebki siis sinnapoole või? mingi osa on Kollemaja oma. seal on mingi aed kuskil olemas. Väike tamm. Seal on mingi piiritulp on seal. seal on see post. On ümber või? jah, too osa on juba talle. Äge. vähemalt seda vist on. Jah, siin on vanaisa käinud. ja on täpselt pretty well. You have? Do you remember Nah, I catch enough words that I can kind of follow along with the topics or ideas, but I can't respond almost to most stuff.
või kanad käivad? Yeah, they're kind of far away. Porsche.
kivid on seal . Vaadake ka ussi . Yeah. Yeah, it's kind of an interesting bridge. It gives you a good view. tõmbas võib-olla selle mäge , kui päike muidugi vastu ei saa . But if you guys remember how high the water level is right now, jah , when we get back, we'll show you pictures of how high it was during the peak of rains. It was just a little ways below the haiguse tehnoloogia , et see Jõemäe osa teisesse elektritraadid kõik venavad . see oli see raudtee . raudteesild .
great. Really good.
sellest rääkis. Kõige pisem linn ei olegi.
think I got it from here. Tota kuule kasvatuksessa. What about? Yeah. Senkin on kasvatettu. Tuo teuri. Want me to pull forward past this? Yeah, you can just go that side. Yeah. Juba võtsid.